Ang umbuhang kulatan ng Meriang Karito na tema renungan lalu duyena rukuna kapiak kahada jalan ba welingla Daniel kauduhiwa dadal hau palandala na kampuhiwa landalar patu bawana kupiak hampon dapat ang jalan banjar bu lainiri alaku ang umbuhang bu nimbihu lalu duhangahu ladalu hamayang tapiak hadan jalan da lay ala talangana napiak kan jalan nuna preruku pembada pelaku manu bayan nakarya kudala hamayang tahia maya amin karena itu mbak patakan nanyata nama kapipian hamayang ya kan dia mbak daninya ka na pembada tulihu lali hamayang ang umbuhang ko anjala da papiakan nja ia palangatakan wieling la ieti tangu nduma la tau hawieni nda ia nduma wiki kalupa na piakan jala nan jadi mapaihi ko painganda kata piakan anjala iwieling la ieti na Daniel na piakan jala na lainiri dan jala na papiakan da ia bayan dumawiki na tapi lupa na jala banjar la dalu piakan jala na i Daniel na anggap awiki na nyuna rihiyahang atau rihipadiani wieling na kabunggo dan nama badala bahu rihi na piakan jala biarin duma na panjar naman dia menundu lainiri dangu naman dia ruang karaya na papataka daunang nai ala i Daniel na hamayang na piakan jala duma na kabunggo dangu na panggadang wiki na nyuna ninya dala kabunggo i Daniel padanya ngaraya na maninya la kabunggo dan napawawang wikina lahanga nai miri ang umbuhango bata padang wikinda baninda la banjar mamanjala nyuta aku tekanan jidonya dan lambi dia ia batu nanu na piakan jalan da nda ia baya bata palaku manu ia lalu dungahu nenguri mapawili ia tinglang taka dan randing lainnya ang umbuhanku na piakan jalan da nda ia baya bata palaku ia lalu uningu tapi lalu rinda lodu piakan ang jalan da lainnya amin malakata hamayang makaray kau ngiri ay kinjat anjala man yung mapanjarian amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.